Tlama go nonotsalekana le le tsamaisang ditlhopho la IEC batsadi le barutabana ba rotloediwa go tshwaraganola thuto ya bana fa mapodisi a SSK a atlega mo maitekong a go lwantsha borukutlhi le botlhokatsebe ka malatsi a boipuso so ke ditlaga motho a gaetsho di gantse mme ga re di simolola ga o dileretswe ke nna one Rabanteng Kalakatšhane a mantle babili o tla ba diranola ka puo ya diatla Edwin Mashiakgomo o tla le re tsa metshameko re di simolola jaana puso e itlamile go nonotshana le go rotloetsa tlhabologo e tseneletseng ya ditsamaiso tsa ditlhopho le go netefatsa gore makala a tsamaisang ditlhopho a tshwanela Independent Electoral Commission a rotloediwa go nna le seabe se se tseneletseng mo pusong ya batho ka batho a sa kgopediwe fa a bua kwa phuthegong kgolo ya mahatshegatshe ya bolesome le bobedi le bongwe masome a mabedi le bongwe ya merero ya tsamaiso ditlhopho ya International Symposium on Electoral Management and Electoral Awards ceremony tona merero ya ofisi ya Gatautona Moeti Mohasa a re ponelopele e mo go nneng le makalana a nonogileng a tsamaiso puso ya batho ka batho a rotloetsang seabe sa benggae se se tseneletseng a rotle o tshidile o nkabetse ka pego go naganna le ditso tsa dithopo ngogola ka Phalane di kopane le tsamaiso e neng e lolame ya go amogana puso e ntšha e dumela ga puso ya batho ka batho e tshwanetse ya toloswa le go heta phenyo ya dithopo ka go beta tsela e nonogileng ya tlhabologo ya tsamaiso dithopo le puso go tshegetsa phuthego ya mahatshe mono gae ke bokao jwa go ka tolosa maitamo a go aga makalana a tsamaiso puso ya batho ka batho a nonogileng. The Botswana case offers important lessons. It demonstrates that electoral peace is not the same as electoral justice. It reminds us that winning power is not the end of democratic struggle, but the beginning of the duty to govern with integrity. It teaches us that public trust must be earned, not assumed. As the custodian of the electoral process, the IEC plays an important and fundamental role. We acknowledge its technical competence in managing the 2024 elections, but we equally stress the urgent need for greater independence, openness, and legal reform to ensure it can perform its duties free from political or administrative interference. As a government, we will support the review and strengthening of Botswana electoral legal framework. We will ensure that all key aspects from voter registration to campaign financing to dispute resolution are governed by clear, fair, and enforceable rules rooted in constitutionalism and the rights of our citizens. Go kopana jaana ga bana le seabe le baitsanape mo mererong ya tsa dithopo go tla sologela mahatshe go gaisa mo maitamong a one a go thabolola ditsamaiso tsa dithopo. In fact, the event has come to Botswana at the right time, almost immediately after our emergence from the 13th electoral cycle in the country. It is therefore, it will therefore accord us an opportunity to benchmark and learn as we prepare for the next cycle of electoral activities. There's going to be some great sessions here today, and we're particularly interested in hearing the sessions this morning about the really successful elections here last year and the rest of the events in the symposium. And of course, there are the prestigious awards as well, which we're looking forward to. Mo dinakong tsa diphetogo tse di tamang gore kagiso le itshireletso e be di beilwe ko pele go lemotshega seabe sa go totomatsa ditsamaiso tse di ka rotloetsang kagiso mo mahatsheng tse le botlhokwa hela thata. Ka go rialo malatsi a mabedi a latelang a go tshwarwa ga phuthego e a konokono go beta tsela mmogo ga bana le seabe mo mererong ya tsamaiso dithopo le puso ya batho ka batho mo mahatshegatsheng. O tshidile o nkabetse Botswana Television. mo Palamente wa Boteti East ke wa gile a tamelang wa kgotsa batsadi le barutabana ba ba ithaopileng kwa sekolong sa Sebotlana sa re Thatoleng go tsenya bana ba lekolo la bosupa mo kampeng ka maikaelelo a go tlhabolola maduo a baithuti ba sekolo seo a tamelang o buile se jaaka a ne a etetse sekolo seo go kgothatsa batsadi le barutabana ka moa boithaopo o ba o supileng a re utlwe se ba itsentebogo.
Ba ke bangwe ba batsadi ba ba ithaopileng ba bana ba lekwalo la bosupa mo sekolong se se botana sa Rethatoleng. Batsadi le barutabana ba ikopantse go simolisa thulaganyo ya gore baithuti ba lekwalo la bosupa ba le 154 ba tsene mo kampeng mo sekolong ka malatsi a boitapoloso a boipuso go rutuntshiwa ka maikalelo a go thabolola thuto le maduo a lekwalo la bosupa monongwaga le go ya pele. Mo ono na tswa ka barutabana ba rona ka kgwedi ya May gore ba kanya gore re mo kgweding ya September di-holidays a be ba dirile boot camp e mo go yone maikelo le go revisisa bana ka gore ke beke pele ga bana ba kwala dithathobo mme ra tsaya mono re le batsadi ra dumelana le bone ra buisana ka di-contribution re ra ntsha ma 300 pula a ile a re direla madi a kanang ka 40,000 mme ra simolola tiro e kgang e tona mono motona ela ke gore re leke go improve maduo a bana ba sekolo sa rona ba ma standard 7 kana gona le go ipeela seelo se se ka le itumedisang after the downfall that you experienced yone ya 62.7 e ne se maduo a itumedisang mme seelo se re se ipeetseng ke 70% kana le go heta mme se tsego kgonagala. Mo palamente a tamelang o lebogetse boithaopo jwa batsadi le barutabana a re seo se ka thusa go tokagatsa maduo. Ke boithaopo hela go na le ba bomme ba ba ithaopileng gore bona ba ta ba apela go na le batsadi ba disaile go ira motshelonyana go ba taka dijo bangwe ba ithapa gore ba tapa mme hela se leng gore it's very very commendable ke barutabana themselves ga gona di overtime ke lerato hela le le tswang mo batsading ba bona gore kgaolo e tshwantse re e nne botoka kana e improve ko maduo. You can see gore thulaganyo ke thulaganyo e leng gore if it can go across board re ka thabologa re le tšhaba. Maikaelelo ke gore thulaganyo e dirwe ngwaga le ngwaga ka jalo re atamelang o kgwethile dikhamphane go ema nokeng dithulaganyo di tshwanetse go thabolola thuto mo kgaolong. Sebatseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. Bagwebi ba dikgwebo tsa maroko le dijo kwa motseng wa Kang ba lela ka go wela tlase ga dikgwebo tsa bone morago ga gore puso e emise lenaneo la gona babereki ba puso madi a go ituelela maroko le dijo ke gore Impressed le GPO. Bagwebi bao ba re seo se amile thata letseno la bone segolo jang ka ba ne ba ikaegile ka puso go tshwarela ditirelo dingwe tsa puso mo mahelong a bone. Ba re seemo se ba paledisitse go dira ditirelo tsa bone sentle go akaretsa go duela babereki sentle gareng ga tse dingwe. Le fa go ntse jalo bangwe ba dikgwebo tseo ba re malatsi a boitapoloso a boipuso a batlile matshediso. Batho ba tsena ka go rota bogolo yang bone ba ga goromente tota ke bone ba beresolehetse sengwe mo go bone gore ba ka re tsholetsa ba re neela sengwe gore le rona re kgone go tshela ka kwana so ha ba bona le sente ba lela le bone ka ga ba ra gona madi so ha re le ha re ntse hela a ngwaga e hitileng go le botoka hela thata this year go wese yana gona madi business a go le the whole day tota e boutsana unlike bogologolo cause batho ba magaeng so in the fila gore government a ka thusa ka go aga track stop along the road sa bedi a ka reduce di pedium we lang gore pele bogologolo hale ene le gore o romela company madi a duelela motho o tla batla kwana. During holidays, most people come from cities and work at their workplace, coming home to come and enjoy the holidays with their families. So it's better during holidays unlike when there's no holidays, because more people come, more people buy. Kgwebo e mo di holiday e nna botoka thata ka gore go a bo gona le di event nyana ya ka bo mabelo a dipitsa a le teng jana
ra tabo re tsaya batho ko tsetseng ba hetela mabelong a dipitse. Mo tirong ya go netefatsa setšhaba se babalesegile sepodisi sa Botswana monongwaga se itemogetse kgolo ya maduo mo tirong ya go lwantsha borukhutlhi ga mmogo le go laola pharakano mo malatsing a boitapoloso a boipuso. Se supilwe ke mookamela mapodisi a SSKA Superintendent Phukwa Balapile mono ga borone a re utlwa re filwe Motube. Jaaka malatsi a boitapoloso a tla bokhutlong go gagamatsa molao go supilwe fa go tsisitse kagiso e ntsi gareng ga Batswana. Go ya ka Superintendent Balapile go tlhagogile melato e neng se bokete jaaka ba tlwaetse. Se se supilwe fa se bakilwe ke go bona le go nna teng ga mapodisi a mantsi gareng ga metse le ditoropo. Tota mapodisi ne ba le teng ke ne ke bifilwe ke mapodisi ba ne ba tswa kwa college e ne ba re neela marukuruti le gampieno ba re neela. So ke bona ne ke bataditseng dikgota tse maabane kgota nngwe le nngwe ne ke beile mapodisi teng. Ke bona gore nya ba lebeletse seemo mme Batswana ba otlhe ga ne ke tsamaya teng ba supa gore nya ba jele boipuso sentle. Go sireletsegile a gona go pegankileng ka hithala go tunya ga go a jewa sente kana. Ditirelo di ne di akaretsa go nna teng thata ga sepodisi mo mebileng le go tlhokomela malapa a batho jaaka ba ne ba seo ga mmogo le go dirisa dikganedi tsa tsela. Ne re na le ba ga rona ba BDF le bone ba tshwaraganye le rona. Ne re bona la thata mo metseng kante mo makeišeneng a re itseng gore ga go tla go tsena malatsi a boipuso banga ona be ba tsamaile ba ile go tlhola ba masika kwa gae mme gape ne re bona la thata le mo ditseleng mme tota hela ka kakaretso re dirisantse sentle le setšhaba sa rona se re se podisang se re se tlhokometseng. Batswana ba rotloeditswe go bereka sentle le ba sepodisi go netefatsa gore ba bona thuso e ba e tlhokang. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Tona ga dikgaolo le tsa ngwao ke tlalefile Motshegwa a re puso e tsere tshwetso ya gore dira ga le ragwe a rufadiwe go nna moemela kgosi yo mogolwane kwa Letlhakane kwa nakong eno e leng kgosi baruntsi ke gapetswe. Motshegwa o roletse banne ba Letlhakane kgang eo mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Letlhakane. A re utlwe se ba isente bogo. E ne ya re lebaka la ga kgosi baruntse ke gapetswe le wela ka kgwedi ya Lwetse 2021 a kwala mokwalo a supa ga a tlogela tiro ka bogodi. Jaaka e le tsamaiso morahe o ne wa rerisiwa wa bo wa thopare diraga le ragwe go tsena mo maemong ao a moemela kgosi yo mogolwane mo Letlhakane. Go tlhalosiwa ga kgosi ke gapetswe a na boela kwa morago tshwetso ya go tlogela tiro mme kopo ya gagwe ya tega jaaka a ne a okeletswa sebaka sa tiro se se ne sa ntšhafadiwa ngwaga o hitile mme se ya bokhutong kgwedi ya Mopitong ngwaga o tang. Seo se ne sa baka ketsaetsego mo moraheng ka ba ne ba sologetse gore kgosi e ba ithopileng e bewe mo setilong. Ka jalo Tona Motshegwa o ne a rolela banni a puso e tswere tshwetso ya gore re diraga le ragwe a rurugadiwe go nna moemela kgosi yo mogolwane mo Letlhakane ka e le dikeletso tsa morahe. Ga go na lekwalo le le renya yo le yanong magokwalo a boelwa morago wa hirwa go ra gore le ene wa go dikgosi di nna pedi ke seemo se re leng mo go sone se tlhokang gore se baka nngwe ke lona le rona gore re dire gore kgosi nne ngwe hela re dire gore e tlhophilweng ke batho go nne jalo mme wena gone go raya gore go tabe go tsisa ko bokhutong lebaka la gago la go theogela mme o se ka tswa hela re dire gore lebaka lone le no ta tswa ka lone letsatsi la teng jaanong o neele ditshwanelo go ema gone koo. Puo ya gago ga motho a e reeditse ke thuto ya sennela ruri e le gore ga re ka etsa ra e dirisa re ka bopagana kana ra bopa tšhaba e ra thabolola bone motse wa Letlhakane. Morahi o dumelana le tshwetso ya puso go thoma re diraga le ragwe moemela kgosi yo mogolwane mo Letlhakane. Jaaka o reng ya kgosi dira tsatsing keno o tla rurigadiwa ke dumelana le mogopolong. Ke kopa gore kgosi dira ya ka rurigadiwa go nna kgosi ba gaetsho a kgalemele thata kgang ya tribalism mo Letlhakane. Tsenya re yo bokgoteng simple batswala ba buile 1200 motho ona a mosia tsamagana le 500 mme seo ke a se lebogela o dirisitse ene thumo e ne e lumilwe
batsadi ba romile ngwana gore tsamaya gore direla tiro go thamaletse mo nako ya gompieno o ntse o busa karabo e thamaletseng. Tona Motshego a kopile Batswana go rarabola dikgang tsa bogosi ka mowa o edileng gore di seka tsa kgaoganya setšhaba. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. Farasola dikgang tse mo thusa mokwaledi wa ga Tautona Matshidiso Bokole o kopile baithuti ba sekolo se se golwane sa Madiba kwa Mahalape go tsaya thuto ya bone ka tlhangalo le go ikgapa mo tirisong ya ditagi tse mo nakong eno go tlhalosiwang fa di golela pele hela thata mo dikolong le hatshe leno ka bophara. Bokole o buile se kwa ka bodietseleng ya sekolo seo sa Madiba e neng e tshwaretswe kwa Mahalape. A re utlwelela mo Mario. Sekolo sa Madiba Senior ke sengwe sa dikolo tse di kgologolo thata mo lehatsheng leno ebile e le sengwe sa tse di alositseng bontsi jwa batho go akaretswa Tautona Advocate Duma Boko. Ngwaga le ngwaga sekolo se tshwara moletlo wa kabodietsele ya baithuti ka tshwaragano le mokgatlho wa baithuti ba pele ba sekolo seo. Hela molaetsa ya nna gore baithuti ba ikgape thata mo ditaging tse jaanong go lebegang tiriso ya tsone mo dikolong e golela pele. There is also a growing concern of drug and alcohol abuse within our student communities. Drug and alcohol abuse. In fact, we don't even need to get to abuse. There is absolutely no reason whatsoever for any of you to take drugs or to imbibe, take alcohol. It is not necessary. Or to even concoct when you're supposed to do your biology or chemistry experiment. Magareng ga melaetsa le mahoko a kgothatso ga bo go le ka bodietsele tse mo go tsone Re Lennox Lesole a nnileng ene a gapileng dietsele di le 5. To all those who are listening, hard work pays and determination also pays. For now, the suffering you are suffering right now ain't compared to the enjoyment you're gonna is in store for you in the future. So work hard, push yourself right now, and you'll enjoy late. What gave me the most motivation is my parents. Their input in my education has been great because they put a lot of effort in my education, academic wise. Mongwe wa baithuti ba ba dirileng bontle ke Mme Thato Ke Itumetse yo ene a dirileng 48 points. Mme Ke Itumetse a re lentswa e le mona le bogole seo ga se mo kgobe marapo ka gope ebile a kgona go tsenela dithuto tsa gagwe tsotlhe go sena makgwere ape. Just know that against all odds you have to pass and do all your best, and you have to be disciplined, because when you are disciplined you'll be consistent enough in all your studies. Mo nakong eno puso e mo lenaneo la go thabolola thuto go e baya mo selekanyong sa gore e tsamaelanye le dinako tsa segompieno ebile e ka kgona go ntsha dialogane tsa popota go thabolola lehatshe leno. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalape. Moemedi wa barulaganye ba mabelo a Samora Machel Compatriot Marathon le Tsholetse Moshabi o lebogetse le go totomatsa mabelo ao a ileng a lantla tshegediwa kwa toropong ya Lobatse a re ke tsela ya go gopola le go totomatsa mogaka wa pele yo e neng e le tautona wa pele wa lefatshe la Mozambique Samora Machel. Letsatsi le la segopotso sa ga tautona Machel le tsamayana ebile le wetse mo letsatsing la matsalo a gagwe ka tshotswe ka kgwedi ya Lwetse a le 20 le bofera bongwe ka ngwaga wa 1933. A ruta Gilbert Mogorosi ka pego eo. Mo potsolosong moemedi wa barulaganye ba mabelo a Samora Machel Compatriot Marathon o supile ha mogaka Re Machel a dirile go le gontsi mo ikgaratlhelong ya go golola lehatshe la gabo mme ya re mo mosepeleng wa ikgaratlhelo a heta mo toropong ya Lobatse mme jalo go bo go le maleba gore ditsotse le segopodiso di tswelediswe gore di seka tsa nyelela. Re itumetse thata ke motlotlo thata gore ona Re Magaka yo Samora Machel le Samora Machel
yona a tshabetse kwa kana yaanong go supa tomagano ya Botswana le Mozambique le sone serodumo sa Botswana gore Botswana o na itseng e le botshabe bo tshabelang teng ka kadisue yaanong lebelo le toro ya me le tumelo ya me ke gore e tla re bomaganya matsho o mabedi. Mono wa lebelo la gompieno ke go tlotlomatsa mogaka Samora Machel, presidente ya pele ya Mozambique o e leng gore o kile re le batho ba lobatse ra mo amogela mo motseng wa Rakgabosele le bona re ba gakologela mo e leng gore mo nakong ya gompieno ke la ntlha re simolotse re tla tswela re simolola ngwaga le ngwaga gore le batho ba lobatse re ne re keteka mogakao. Tsholehelo ke e ko godimo hela thata gore mabelo a ibileng e le lwa ntlha tshegediwa mo toropong ya Lobatse a tla nna thulaganyo ya ngwaga le ngwaga e tla thusang go tsosolosa serodumo le tshwaragano ya banni ba toropo ya Lobatse. Mabelo a Samora Machel Compatriot Marathon a lejwa e le thulaganyo e tsamaelanang le go lomagana le dikeletso ga mmogo le megopolo ka kakaretso ya go aga le go supa toropo ya Lobatse e le boremelelo jwa metshameko le bojanala. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. Matsamahatsa sele moeteledipele wa phathi ya kganetso ka Afrika Borwa Julius Malema o bone molato ke kgotla ya ditsheko ka laboraro mo kganyeng ya neng a lebisitswe molato wa go hulela tlhobolo ga gare ga batho ka ngwaga 2018 a go boletswe fa moeteledipele yo wa phathi ya EFF a na dira se se kgatlhanong le molao o laolang tiriso ya ditlhobolo wa Firearms Control Act kwa Afrika Borwa ka go hula tlhobolo ya gagwe ya modiro wa rifle ha gare ga batho ga phathi ya gagwe e ne ipelela dingwaga di le 5 mo kgaolong ya Eastern Cape. Malema o ne a lebisitswe molato mmogo le mosireletsi wa gagwe wa pele Adrian Snyman le ntswa Snyman ene a sa ka bona molato. Moeteledipele yo wa EFF o lebanywe ke dingwaga di ka tshwara 15 mo kgolegelong. Mekagoro ya lowetso ke be ke diretsetse ke di tshwareng ka kwano ke stetse Edwin Mashakgomo a tla ka tsa metshameko ikanya rona. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba le legare ja lefatshe leno mothuetso madume dumela mo tsatsi la labone kgwedi ya Phalane e tlhola gapedi ngwaga wa 2025 tlhako ya morago e gatafa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re Renoile Lokore wa setlhopha sa table tennis sa Smash Manix o buile kwa morago go fenya bosimega jwa kgaisano ya Phoenix Assurance Botswana Independence Grand Final mo karolong ya banana jaaka a ne a fenya thato kgonwana ka disete tse 3 go tse 2 makgaolakgang ao a ne a tshwaretswe kwa holong ya Botho University mo Gaborone ka letsatsi la boipuso Kgomotso Sefako ka sefako sa dintlha. Lokoro go rogile mmakgaolakganyeng a sena go ntshetsa nte go faone jwaka ka disete tse 3 go tse 2 fa kgongwana ene a na kgapela nte lefatsi yaka ka sete tse 3 go lefela go dira makgaolakgang a rothisa late fela ya nna kgongwana yo simolotseng ka lobelo le lefa godingwana a gapa sete ya ntlha ka 11-9 mme a tswelela ka tshameko eo ente a dirisa Lokoro diphoso go gapa ya bobedi bonolo ka 11-6.
go le mongwe fa motshameko o motswedi atleng Lokoro a ithulaganya botoka mo seteng ya boraro a boa ko morago ka mašeta mme a tega jaaka na e fenya ka 11-7 phenyo e ya modisa mokolo go feta a gapa sete e latelang ka 11-7 go isa motshameko ko seteng ya bofelo kana deciding set le ka bana le Smash Manex la bolesa thibege mo go ya bofelo jaaka kgongwana le ene a na setsa supa le tsapa mme a e fetsa ka 11-7 go ikgapela 3000 pula e rile thato a leader 2-0 di score di le 7-6 ka ga coach ya me also my father ke ga bitsa timeout. He told me that I should believe in myself, I shouldn't lose hope, and I should just keep on playing. And that's exactly what I did. And yeah, that's how I won. I feel relieved, honestly. It was tough, but I had the mental strength and fought back, and eventually I won. So I'm quite happy. Magolakgang a basetsana a ba kopantse boitlamonkele le Carol David bothele ba sethopa sa bonteng dithuteng fela nkele a gapa motshameko o ka sete tse tharo go tse pedi tse 11-13, 11-9, 11-13, 11-8 le 11-5. Nna ke ipone gompieno tota ne ke sa tshameka cause ga nne ke tshameka le Carol forehand ne e pala na ntshetela e be ke palelwa ke go mova tse dingwe na kgona go smash tse be ke palelwa ke go mova ke sa move yela so nkare ne ke sa tshameke sentle ke itumetse ebile ga ke tswa ga ke a go ipankanyetsa le ke tlang ke a go bankanya my forehand le movement ya mo metshameko e mengwe ya di-mixed doubles Tshepang Mosala le Tshepiso re batenne ba fentse makgaolakgang kgathanong le Tiro Lesomo yo neng a tshwaragane le tsholofelo ga o kgalemelwe re sa lefo ba ka maloka ke ene Mampudu a borre ba bagolwane a sena go fenya makgaolakgang kgathanong le Masalesole fa Tshepiso re batenne a fentse karolo eo mo letlhakore la bomme a sena go fenya kgathanong le Constance Khuzwane. Khomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mookamedi wa tsamadi kwa kompaneng ya Phoenix Assurance Botswana Rahul Shrivastava re ba tsweletse sentle mo go godise motshameko wa table tennis mono gae gore kgone go thusa banana le go tlhama mebereko. O buile seo ja morago ga kgaisano ya Phoenix Assurance Botswana Independence Grand Finale e neng e le mono Gaborone. Khomotso Sefako wa tswelela. Kgaisano e tshegediwang ngwaga le ngwaga e ne e tsena mo ngwageng wa bosupa morago ga go simolodisiwa ka ngwaga wa 2019. Srivastava a re kgaisano e e ategile fela thata fa e sa le simolola. Phoenix has been associated with the Botswana Table Tennis Association for more than 6 years now, and we have been looking to promote the game. The vision, I think, like I said in the morning, that both organizations. Phoenix e tswa kgakala le motshameko wa table tennis mme maikelo a rona ke go godisa motshameko fela thata. Re batla go bona o godile go fetafa. Re batla go dira ditiro le go thusa banana. Thotloetso ya rona e setse e supile mothalo o motona. There's been a phenomenal change in what they have achieved. Ba Phoenix le BTTA ba re go santse go le gontsi mo go tshwanelwang ke go dirwa jaaka maikelelo e le go dira go isa fa mo dingwageng tse ditang. 10 years from now, I think the athletes that we saw on lefatshe la Botswana le setse le supile gore le na le bokgoni jo bo go godimo jaaka re ne re bona ba mabelo ba tsweletse ka go gapa dietsele go dikgaisanong tse ditona. Keletso ya rona ke gore mo dingwageng tse ditang re bo re bona lefatshe la Botswana le fenya dietsele go dikgaisanong tse dikgolo jaaka di-Olimpiki e le ka motshameko wa table tennis. Doing very well. That's what I foresee. Tournament rally the two primary objectives ya nthara ke gone ya gore re tsenye letseno mo batshameking. Prize money ba thusa hela thata ka gore ya ka bona minimum prize money ke madiela a nametsa, and then the champion o tsama ka 5000 pula. Sa bobedi gape ke kganya gore batshameki ba tshwanetse go tswella ba ikatisa ba ithokeletsa gore ba dire sentle ha re tshameka le mahatsha a mangwe international, because re eletsa gore re contribute to the national medal basket wa lehatshe. So ke tsone dintlha tse pedi tse leng gore re setse morago reso. Kgaisano mo ngwaga e nengwe ke le batshameki ba 160 ba phadisana mo di-singles, doubles le di-mixed doubles. Khomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Fa re le batsa mafatshe a sele Gonzalo Ramos o letse a nositse no ya phenyo mo metsetsong ya bofelo jaaka Paris Saint-Germain ba ne ba fenya banna ba kwa Spain Barcelona ka dinno tse 2-1 mo metshamekong wa kgaisano ya UEFA Champions League. Bengae Barca ke bone ba butseng dino ka Ferran Torres
mo karolong ya ntlha pele ga Seni Mayulu a lekalekanya dino pele di ya boikhutsong. Bomampudi ba UEFA Champions League PSG ba baneng ba sena mofenyi wa tlotla ya Ballon d'Or Ousmane Dembele, Desiree Doué le Kachiva ba bone phenyo ya bone tota ba bone ya bone ya phenyo ka Ramos mo motsotsong wa dikgobalo go netefatsa fa setlhopha sa ko France se boela gae ka dintlha tse tharo. Mo metshamekong e mengwe ya la boraro, Newcastle United e fentse Royal Union SG ka tsene go lefela. Manchester City le AS Monaco di kgaogane dintlha ba tshameka maleka a dino tse pedi setlhopha. Borussia Dortmund e pegile Athletic Bilbao thupa ya tsene go lefela, fa Arsenal e tsere dintlha tse tharo mo go gae ka go fenya sa Olympiacos ka sa Greece ka tse pedi go lefela, fa Bayer Leverkusen e tshamekile maleka a nno setlhopha le PSV ya ko Netherlands. Motho e khosa gore re di be khutlo go nefa ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale ke le bogega jalo kgaitsedi ake a mantle Mary Babili yoneng a diranola jalo ka puo ye di atla tšemaša kgomo tše tswa thobeng tše le phepa o ne ra banthengela ka tšhani o tla be a bua go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect gakologelwa sa mosima se bonwa tšeo thata tlholantso bereka ka bonatla bonokopila le botswerere modimo tšeo. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you, if it sparks a lump in your throat, please get help and talk about it and say no to any form of violence. Nearly 1 in 4 females and 1 in 7 males aged